So about izinkonzo uNkulunkulu indlela angambulele ngayo mina uthe fear kimi first of all into ayikhulumayo kimi uNkulunkulu ngesikhathi ekhuluma wathi abantu bami bayafa kodwa abafiki kimi ezulwini abafiki ezulwini abantu bayafa bayesihogweni ngisho nabakhonzayo uqobo bayakholisa ukukhonza baya enjoya ukukhonza kodwa kufeni kwabo abafiki la ngikhona mina abaye ezulwini bayesihogweni ngenxa yokudideka bengazi wasethi kimi umhlaba mina ngiyawuthanda wonke kokukhuluma izwi lapho ngibathanda bonke abantu bonke abantu jikelele ngiyabathanda noma abanye libaxwaya lithi izangoma yini izinyanga kuningi but ngiyabathanda bonke abantu so ngibathanda abantu bonke ngifisa ukuthi nibabuyise bezokhonza mina uNkulunkulu mina ngedwa yimi ngifanele ukukhonzwa so Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelela abangcwele bonke egameni lenkosi ethu uJesu Kristu. I-channel ke le la khona nje kukhulunywa ngomuntu noNkulunkulu. Akukho kuningi. But ke before siye kude kakhulu ababukeli bacelile ngiyakholwa ukuthi baholwa umoya kaNkulunkulu mangabe bena lesi sicelo sokuthi before nje niqale ni record not to say besingathandazi but bacela nje ukuthi before niqale nirekhode nikhuleke kuyo nje impela irecording nasekugcineni niphinde nikhuleke ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu owenze lolo hlelo lolo thina besikwenza nje behind the scenes ngicela nje ke siqale lapho nginosisi uVuyani but usazobikelela okwamanje kodwa ngizomcela nje ukuthi uVuyani Dube ekhona phakathi kwethu akasikhulekele for namhlanje ngizovala nje amehlo yes ngiyabonga babushabanga yebo okay sizokhuleka kodwa ngisacela ukuthi sithathe ivesi nje before sikhuleke lapha yana kuLuka 24 yes ngicela ukufunda nje inhloko yombhalo ethi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke then ivesi u45 okay lithi khona wayesevula ingqondo yabo ukuze beqonde imibhalo wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uzokuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ukuthethelelwa kwezono ezizweni zonke kuqalwe eJerusalema nina ke ningofakazi balezo zinto. Oh yes. Amen. Lana sizokhulekelela ukuthi uJesu avule ingqondo yabantu ukuthi beqonde imibhalo. Oh yes. Yebo ngoba nabefundi nabo babengaqondi ukuthi babengathemba ukuthi uvukile kahle wafika wama phakathi kwabo belokhu bengamboni waze wayenza ukuthi avule ingqondo yabo beqonde imibhalo. So kuyenzeka ukuthi abantu bayazizwa lezi zinto but bashesha bekhohlwa ngenxa ukuthi abaqondi imibhalo kodwa mase sikhulekile bazoyiqonda imibhalo kuhlale ngaphakathi kwabo. Ngine notebook la eyama comment ayisiyo kubhala amavesi ngiwagcina ngaphakathi kwami ngiyehluleka ukuwabhala ku notebook but ngiyama comment abantu engifisa ukuwaphendula. So ngiyacela ukuthi libeka ama notebook eceleni sizokhulekela umoya wokuqonda imibhalo niqonde imibhalo ningabi nisabhala ihlale ngaphakathi kwenu enhlizweni zenu. Ngicela sikhulekeni. Amen. Baba Jehova ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu sikulindawo ngalesikhathi sizokhuluma ngezwi lakho Nkosi okulethwa nguwe Nkosi yikho sizokukhuluma. Siyacela Jehova ngalesikhathi ukuthi kuko konke sikukhulumayo kuko konke okulethayo ngalesikhathi akuwele emhlabathini ovundileyo Baba. Kuko konke abazwayo abalaleleyo Baba kutshintshe impilo zabo
kutshintshe impilo zabo ngokomoya, kuphinde kutshintshe impilo zabo physically. Ngiyakucela Jehova, usezulwini thina sisemhlabeni, siyacela ukuthi ube nathi konke sikwenzayo, konke sikukhulumayo, konke ukuthethelelwa kwezono, siyacela ukuthi usithethelele Baba, usifundise nathi ukuthi sithethelele abanye abasonayo thina. Siyakhuleka sikubonga Baba, sikudumisa njalo wena osezulwini, sithi inkosi yamakhosi, ngumnini mandla wonke, ungusomandla, ngumhleli wezinto zonke, umdali wezinto zonke, umqali nomphelelisi. Siyakubonga Jehova, uyinkosi yamakhosi, usomandla, namhla kuze kube phakade. Amen. Amen. Siyabonga. Yazi wavula kamnandi, wavula futhi nangevesi. Siyabonga kakhulu. Kuyabonakala impela umoya oyingcwele ukhona kule ndawo. Amen. And waphinde walichaza kamnandi. Amen. Ngiphinde sibonge nje, ngibulise kubabukeli bonke, ngithi ngiyanibonga ngama comments enu, ngiyanibonga ngaba subscribeayo. Mangabe yafika nje usahlangana nale channel, ngithi mina sakwamukela, khulileka ube sekhaya na ucomment, ulike, ushare, wenze nje konke okuhle okwenzwa ngabanye abantu. Ngalawo mazwi nje lawo ngithi ngiyanibingelela nonke emakhaya, ngibonge kuma members akule channel, ngiphinde ngibonge nje kubantu nje abanokusupporta financially. uNkulunkulu uyanibona futhi nje uyonenzela okuhle kakhulu. Mina ke sengibingelelile ithike manje senze iintroduction. Nginosisi uVuyani Dube, soqhubeka ke manje senza part 2. Last wayekhona waletha imessage emnandi kakhulu, ubufakazi. Abantu abaningi bakhomenta abasizakala kakhulu, and I'm very happy ukuthi uphinde wabuya futhi namhlanje ukuzoqhubeka lapho. Bathe ake simbingelele, ngibonge isikhathi sakho. Amen. Bakubiza ngoMadube. Yebo. Futhi yazini ngibonga isikhathi sakho sokuthi uzozofika lana. Ngiphinde nje ngibonga nje nokurepresenta omama basembusweni. Yazi igqoka kwakho, fake neduku. Amen. Really uya representa. Kakhulu. Yebo. Yebo. Ngiyabingelela kubalaleli bonke nababukeli bonke emakhaya. Yes. Igama lami nguVuyani Dube, kodwa ngithanda ukubizwa ngoMadube. Naku Facebook njalo nguMadube Dube. Ngiyalithanda kakhulu lelo gama lelo, noma kuyisibongo nje, kodwa ngiyathanda. Ngiyalibingelela ngegama leNkosi uJesu Kristu. Yes. Wasifelayo ukuze kuzuzwe thina ngoba singabahambi emhlabeni, sihambe eminyameni, kodwa sazuzwa ngenxa yakhe. Yes. Ngalokho ngiyanibingelela lonke, njalo ngiyabonga futhi ukuthi nibuke ubufakazi bami, ningikhuthaze nabangikhuthazayo, nabangiqinisayo futhi abaphambi kwami abaziyo okuningi. Bengibonga kakhulu, bengilandela ama comment, bengiqinisa, bengitshela ukuthi uhamba nezingelosi, uhlangana nazo, bengiqinisa ngamazwi amahle kakhulu. Ngiyacela ukuthi niqhubeke futhi bafundisi bami, baphathi bami, badala bami benkonzo. Ngiyacela ukuthi niqhubeke kanjalo, nilandela, ningiqinisa kanjalo. Nami ngengane yami, ngiyingane yenu, ngiyakhula. Xolisa amalimi. Yes. Right. I know, sibonga kakhulu Madube. Last sagcina ke lapha sesivele nje sesiyangena impela, sesikuba ubufakazi. Sihamba khona ke manje. Wagcina lapho uma ngikhumbula kahle kwakufanele uyobona ukuthi konje kwenzakalani, ukuthi uyoboniswa ngale umuntu mayesedlulile emhlabeni. Amen. Ukuthi kwenzakalani. Okay, mhlawumbe siqale from lapho then ke. Yebo. Okay, laphana ngalethelwa kungumbono, ngangilele. Yes. Kwathiwa bhala ukuthi uyapi umuntu maefa. Mawungabheka iprofile yami ku Facebook kuMadube Dube laphayana, beku 28 February 2023. Okay. Ngesikhathi ngilethela lo mbono, ngithe mpapa mangavela ngawubhala. Oh yes. Kwathiwa ngibhale, ngase ngibhala nami. Kwathiwa umuntu maefa ephuma emzimbeni ehlukana nalomzimba esikiwo manje oemvelo. Uthabatha umzimba kamoya. Umzimba kamoya uyefana exactly nalomzimba esiphila sihamba ngawo sisemhlabeni.
awuhlukananga uyefana exactly ngoba siyabona noma sebeshonile abantu lapha sibona uLazaro ebona uDivas bebonana babebonana kanjani ngemizimba le abebevele benawo emhlabeni umehluko ukuthi lo wasemhlabeni siugqibile bathabathe omusha okamoya. Oh yes. Yebo ngoba zikhona izinto zakamoya esizibonayo manje ngoba nami lezi zinto mazilethwa ngiba nembuzo ngoba phela zilethwa yizwi ngiba nembuzo kuzo ngoba ngisuke ngingazi futhi ngisuke ngekho sure ukuthi yizo noma kusizo ngibuza ukuthi manje bazokholwa kanjani abantu nami ngikholwa kanjani ukuthi ikhona imizimba enjalo wathi ngithi nokuzwa abaprofeti ngesinye isikhathi ekhuluma ethi ubone inyoka noma ubone something line elisuke ningayiboni ngathi yebo kunokwenzeka lokho wathi yebo imizimba kamoya injalo yena yabe ibona but eyibona emoyeni engeke ikhombe ngokwenyama ukuthi nansiya but emoyeni yabe suke ibona leyo nto. So iba khona imizimba enjalo ekamoya efana nale yasemhlabeni. Okay. So wathi mase sithabathele yamzimba siyahamba kunendawo ezimbili kune Hades kune Paradise. So abantu asebeshonile mabenze izinto ezimbi bayi Hades. Okay. Abalungileyo mabenze izinto ezinhle baya eParadise. Before nje kude kakhulu. Yebo. Cela nje mhlambe sesenzele umuntu ohlangana nalobufakazi manje. Yebo. Ulele uyaphupha. Yebo ngilele. Ngesikhathi kwenza konke lokho. Yebo ngilele ngiyaphupha. And then lo muntu lo okhuluma naye uyambona. Angimboni kukhuluma izwi lithi bhala. Yes. Ngizwa izwi nje angiboni umuntu kukhuluma izwi nje qha. And wena ubhala futhi ngibhala ngisephusheni. Okay. Ngithe ngiphaphama ngabona into ngizokhohlwa ngavela ngangena ku Facebook. Wasiyabhala. Yebo. Ngase ngilethelwa amazulu lapho. Izulu lesibili nelesithathu. Elakuqala ngilethelwanga. Okay. Elakuqala ngalilethelwa after 2 weeks. So kuqala lapho nje kuthiwa uyaphi umuntu mayesifa yikho lapho engiyakhona emazulwini. Oh manake ngenzala nje uthi nje umuntu nje ongakubona ngalo bafazi bokuqala ehlangana nabo abene clear understanding wena uphendula amazwi uyawuvula umlomo mawuphendula like or uphendula ngenhliziyo but ukhuluma uphendule ngenhliziyo. Oh yes. Okay. But ngisephusheni. Right. Asiqhubeke lapho ke bewusasho ke owenze kabi uya eHades. Owenze kahle uye Paradise. Asiqhubeke lapho. Lelo izulu lesibili. Umuntu mayisuka emhlabeni eshona uye ezulwini lesibili. Izulu lesibili li dividwe ka2. Kune Paradise kune Hades. iHades ingaphansi iParadise iphezulu. Izulu lokuqala yilipi? Wena lolwazi? Nginalo but ngizoya lapho. Ngisaya kwelesibili nelesithathu. Okay, alright. Ngisazobuyela kwelakuqala. Oh, okay. Yebo. So ngoba mangilethelwa lo mbono ukuthabheka uLazaro maseshoni lesesifubeni sika Abraham lapha. uDivas ubheka phezulu. Usho la abantu abekho endaweni eyi1 ubheka phezulu ubona uLazaro esesifubeni sika Abraham. Oh yes. Ushuthi iParadise iphezulu iHades phansi. Oh yes. Uthiwa wambelwa nomfunda iBhayibheli lithi uDivas wembelwa. Waye Hades. Then uLazaro wabonakala phezulu esifubeni sika Abraham. Ilizulu lesibili kusemlindweni lapho abantu abalinda bekhona belinde ukuthonisiswa. Kusazofika isikhathi kube nesikhathi sokuthonisiswa. Lapho ukuthonisiswa yini? Ukuthonisiswa. I-judgment. Ukuthonisiswa masikhuluma ukuthonisiswa la emhlabeni ikuba secourt then ume phambi kwejaji. Then bese kuthethwa. Okay. Ukwahlulelwa thina sithi ukwahlulelwa. Ukwahlulelwa kusuke sokuyisigwebo. I-judgment. Yebo. Then ukuthonisiswa kuthi ukuthetha icala. Ukuthetha icala. Yes. Okay. So kusazoba nesihlalo sokwahlulelwa lapha. uJesu lo ongumeli namhlanje usazohlala esihlaleni sokwahlulela abe yijaji. Kwamanje sasengumeli omamukelayo avuma ukuthi uyinkosi
avume ukuthi ungumsindisi wempilo yakhe, avume ukuthi esindise umphefumulo wakhe, Oh yeah. uyasindiswa ungumeli noma ngabe wenzeni. Oh yes. Kuzo zonke izono ziyathethelelwa. Kusazofika isikhathi la uzoba ijudge khona. But masufile already usujajiwe. Masufile noma ungakabi kwazi ukuthi ujajwe kanjani kodwa usujajiwe because akusekho ukubuyela emuva, akusekho omunye umthandazo emva kokufa. Yeah. So uma usudlula kulesiya sihlalo kuzothonisiswa kuthiwa wonke umuntu. Hayi abakhonzayo kuphela. Wonke umuntu uzoma phambi kwesihlalo sokwahlulelwa. Oh yes. Abalungileyo nabangalunganga. Abalungileyo bazophiwe imiqhelo yokuphila. Oh yes. Yes, mase bekulesiya sihlalo. Abenza okubi bazogwetshelwa ukulahlwa. Yeah. Echibini lomlilo onaphakade. So Yeah. mase sidlulile lapha esihlalweni sokwahlulelwa. Abalungileyo baye eNew Jerusalem kuzoyehliswa iJerusalem. Yikho la abaya khona kunye eJerusalem Yes. izulu lesithathu. Yes, isho kanjalo lapha kwi-Revelation. Yebo. Abangalunganga bazoya emlilweni onaphakade Yes. ongacimiyo. Yebo. So yikho la kuphela khona leyo ndaba engangilethelwa ngisephusheni uthiwa khona angibhale lezo zinto ukuthi uyaphi umuntu mayisifa, abantu mabangadideki mabesifa, ngoba noPaul kwayichaza lento wathi kunemizimba yemvelo nemizimba yakamoya. Oh yes. Yebo, so siyangena emzimbeni kamoya lesiyojeziswa ngayo. Abanye abantu bengazibuza ukuthi ujeziswa njani usufile, ngoba umzimba siyawugqiba umoya iyaphuma. Uyajeziswa uthabatha omunye umzimba ofana nalo ozwayo ubuhlungu njengalo onawo bese siyajeziswa. Indlela engalethelwa ngayo. Oh yes. Then angazi noma singadlula kuloko. Yeah, singadlula kuloko, but yazi ikulayo show Ubuyela kumbuzo lo waqala wezulu lokuqala. Oh okay. Ngasangena ngaku. Yeah. Ngoba izulu lokuqala ngaba confused ngaleso isikhathi ngilethela ukuthi ngalethelwe lesibili nelesithathu elakuqala lona lekuphi. Yeah. Ngoba phela kufanele uqale kwelakuqala. Ngahlala maybe 2 weeks ngakakuthole. Then ngase ngikuthola lokho. But ima ngikuthola kwase kubuya live akubuya ngephupheni. Ngoba uyingathi ngiyazihlupha ngani ingxoxo ezingaphakathi kwami. Ingathi kuyaxoxa enhlizweni yami lokho ngizibuza nami ukuthi liphi, but impendulo ngizithola ngaleso sikhathi. Kodwa izulu lokuqala lila emhlabeni. Bakhona abanye abantu asebephila ezulwini behamba la emhlabeni ngokwenza kwabo, ngokuphila kwabo, ngokuqonda kwabo uJesu Kristu, ngokwamkela kwabo inkosi yamakhosi uJesu Kristu, ngokumazi uNkulunkulu begcina imiyalo yakhe, ngokuthi ogcina imiyalo yami uyamazi uBaba. Yes. NoBaba naye uyamazi, njalo uyamthanda umuntu ogcina imiyalo yakhe. So ukwenza intando kaNkulunkulu, ngoba sikhuleka sithi mayize la emhlabeni intando kaNkulunkulu yenziwe njengasezulwini. Ezulwini vele kwenziwa intando kaNkulunkulu, siyazi. Sikhuluma ngezulu lesithathu la kulezi ngilosi khona kwenziwa intando kaNkulunkulu. Nezulu lesibili la kunabalungileyo khona bayadumisa uNkulunkulu. Akukho kunye okwenziwayo okuphambene nokudumisa ezulwini. Alright. Abase Hades nabo bagcine kuleyo ndawo yomlindo lo emlindweni. La emhlabeni bakhona abantu abaphila intando kaNkulunkulu abasezulwini bela emhlabeni, kodwa sikhona ukuba nanzelela ukuthi sebesezulwini, asikhona ukubabona nokubanaka ukuthi baphile ezulwini. Oh yes. Abanye sibathatha njengabantu abalunge kakhulu abavumela noma yini eyenzekayo. Ikhona enye incwadi ngithe ngifunda kuncwadi yami lengayiphiwayo uRomans 12 evesini lika 18 la ethi ningaphindisela okubi ngokubi, nakano kuhle phambi kwabantu bonke. Ngakunanzelela ukuthi baningi abantu abangihlukumezileyo, baningi abantu abangenza izinto ezimbi ezibuhlungu, kodwa futhi bazenzile nezinhle. Right. So le ncwadi le ngoba ngayiphiwa kodwa ngiyokuhamba ngobungcwele, kufanele ngenze lokho. Ngiphuma ekunakeni izinto ezimbi ebezisenziwa ngabantu kimi, ngoba zingifakela ienga nomoya omubi nje. Kodwa mangicabanga ngalezi ezinhle abangenzele zona,
ngizwe nginokujabula kakhulu Oh yes. ngoba kusikho konke okwenziwe okubi kimi nalo muntu okwangenzela izinto ezimbi zikhona ezinhle ongenzele zona. Oh yes. So masuphila entandweni kaNkuluNkulu suphila embusweni kaNkuluNkulu uyakhona ukuphila ngaleyo ndlela. Angisho ukuthi sengingcwele no. Yes, ngifuna but ukusho njalo. Yeah, Kodwa ngiyasho yeah. ukuthi ngiyazama ngamandla wonke ukuthi nami ngiphile kulokho ngoba lencwadi mangiphiwa ngiyayidemonstrate kahle yonke into engiyikhulumayo ingaphansi kokuhamba ngobungcwele. Okay. Yebo, ingaphansi kaRomans 12. Oh, Iyo engamatomu angiphume ngale kwayo ngingaphakathi kwayo nje ngidlalela phakathi kwayo. Kuko konke engikukhulumayo every time angikhuluma ngiyangena kuyo kancane. So masuphila intando kaNkuluNkulu uyakwazi ukunaka okuhle kubantu bonke ngoba incwadi itsho njalo. Lokho kuyakusiza nawe futhi ngoba njengoba usho nje mawubheka okubi kuyakulimaza kanti mawukhumbula izinto ezinhle uzukhohlwe nokuthi konje uzibani wangenzani. Unginikeza injabulo ukuthi yazi ngibuyele emva ngabheka ukuthi ubani wakwangenza izinto ezimbi ukhona okwakhuluma amanye amazwi angeke ngisho ukuthi ngubani ukwakhuluma amanye amazwi athi ngifisa uhluphekwe uzuye kufa. Umuntu oclose kwena loyo ubeshonjani kakhulu. Yes, umuntu oclose kakhulu kimi ekhuluma straight nami inokufika lento le ingihlukumeza ukuthi mhlawumbe ngihlupheka kanje kungenzeka ngamazwi akhe. Kodwa ngithe ngikhumbula lento Nkosi yami ngafikelwa injabulo ukuthi lo muntu loziningi izinto azenzile ezinhle kodwa ngokucunuka inhlizweni yakhe wakhuluma ka1 akhuluma amfuna uqamba amanga. Siphile sonke isikhathi eside kakhulu. Yes. But lelo lizwi nje kuphela olikhulumileyo ukuthi ngiyafisa ukuthi uhlupheka uzuye kufa. Namanje si right siyazwana ayisisitha sami siyaxoxa si right nje futhi ngumuntu oclose kimi kahle. Yes. So mangicabanga izinto azenzile ezinhle ziningi kakhulu but mina bese mbambelelo lizwi elibi kuphela li1 ebese lerabhe yonke le yanto bese rabhe yonke lento enhle but manje ngiyananzelela ukuthi no man lo muntu lo waphunyukwa ngamazwi naye. Ngiyacabanga la ukhona nawe uyazisola vele ngoba siyaphila impilo yethu right manje akukho nenkinga nomunye but bekuyilokho ukuthi kunokufika kimi. But manje totally cancelled akusekho nakancane. Siyabonga. Akusekho nakancane. So indlela yokuphila embusweni kaNkuluNkulu ube uhamba emhlabeni. Indlela yokuxolela ukufunda ukuxolela kuyafundwa. And into enginanzelele ukuthi mawungakaxoleli umove on nama anger awukwazi umove on kahle uhlala ukhathazekile uhlukumezekile emoyeni wakho. But ungafunda ukuxolela uyakhona ukuqhubeka ngempilo. Iqiniso lelo. Uyakhona ukuqhubeka ngempilo. Bakhona abanye abantu asebetshala inzondo manje beze beyitshale nesebantwaneni ngenxa yokuhlukana mhlambe kwakhe nomyeni wakhe. Kube noyedwa ophatha abantwana. Lo ophethe abantwana isikhathi esiningi. Lezi ngane uzitshelela eceleni ukuthi uyihlwa kanisupport uyihle aqamba amagama amabi akanicabangeli akhuluma izinto eziningi. Yebo ngesinye isikhathi kuba njalo but ungayitshali inzondo emntaneni. Ngoba lo mntwana umholela kuphi esihogweni okuyinto embi phambi kaNkuluNkulu. So masila emhlabeni uNkulunkulu uthe uNkulunkulu asaneliswe yilokho esinakho. Yes. So iyaneliseka ukuthi unazo ingane azondliwa nguyise owazondliwa ngunina. Uzondlela zona ucela amandla kuNkulunkulu ukuthi ngalokho onakho uneliseke ngakho uzondle ngalokho. Nazo uzifunde futhi ukuneliseka ngalokho onakho wena. Ungabheki omunye umuntu ngoba lokho nakho kusesandleni sakho right now. Zama ngamandla wonke ukuthi beneliseke ngalokho kukhona. Lokho lamazwi akhulumayo abaleke ngendlela ezimangaliso. Abantu abaningi vele namanje ababaxolela ngama partners abo ngepast eyenzeka. Someone mhlawumbe uyabukela nje uyasho ukuthi hey ngiyamuzwa man uyasho sisi la ngixole but kunzima.
angikhoni ukumxolela. Uyothini kumuntu onjalo othi ngiyafuna but hey man kunzima angikhoni impela nje ngisambambe ngenhliziyo nje or omunye nje uthi hayi ngiyamuzwa mina uzibani ngeke ngimxolele never. Ubungozi bokuqhubeka ngempilo uphila ungaxolanga yeah ukuthi awusambondo umuntu oletha ubuhle empilweni yakho uxabana naye. Let's say nje uhlukane nobaba wengane ukwenza izinto ezimbi awukhona ukumxolela. Uma uthola omunye futhi emva kwakhe suvele umvimba ngento eziningi noma engabe sekunikeza uthando awusalubona uthando. Oh yeah. Awusakhona ukubona lo muntu uyakuthanda wena usuhlala uvika izinto ezenzekayo. Usuhlala ucabanga ukuthi uzokuphinda futhi. Yeah. Naye uzokuphinda kanti lutho. So kubalekile ukuxola uyincenge inhliziyo yakho. Ukhumbule nawe izinto ezinhle ozenzileyo kuwo. Phela ayisizo zonke izinto ezimbi azenzileyo. Zikhona ezinhloko wazenza. Akumkhumbule ngezinhle nje. Oh yes. Bese ukucabangele futhi nengane lezi ezikhulayo zizoba neenga. Mase zikhulele esaphila. Becabanga abantwana ukuthi mhlawumbe ubaba o umama akasikhulisanga bakhona ukuyaziphindiselela bona. Ngokuziphindiselela bona wena indlela abantu abakho bathanda ngakhona sekungenzeka bayejele. Sekungenzeka futhi beshone. Sekungenzeka behlale bezisola impilo yabo yonke ukuthi babulala umzali wabo. Sekungenzeka futhi baye esihogweni. So kufanele ukuthi unanzelele zonke zena lezi zinto ukuthi ziyakwazi ukuthi ziphazamise impilo yakho ziphazamise neyabantwana. Incenge inhliziyo yakho. Ithenye incwadi kuMateyu 6 evesini lika think of verse 14 12 or 14 lapho. Ithi bathetheleleni abaliwonayo. Oh yes. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu manithethelela lina naye uyanithethelela. Yes. Izono zenu. So ukuze nawe uthethelele uthethelelwe thethelela. Yes. Cabanga nawe ukonileyo phela sonile sihamba la. Angeke siphenduke sithi siphendukile sisindisiwe siyamaza uNkulunkulu singazange siwone. Yeah, akekho. Bakhona abantu esibawonileyo abanenhliziyo ezophayo namanje. Esadeserve ukubaxolisa. Oh yes. Awucabange nawe obawonileyo uzibuza ukuthi awulidingi yini uxolo kubo. Hayi lapho uqinisile. Ubuyele uyexolisa ma ufuna uludinga uxolo nawe xolela abanye ukuze nawe uxolelwe. Noma bengasaxolelanga bona ke kodwa uNkulunkulu osezulwini uzokuxolela ma ngabe wena uyakwazi ukuxolela. Kodwa ma ungaxoleli uzahlulelwa nawe ngendlela ohlulela ngawo ukuthi wena ucabanga ukuthi uyawonwa wena awone umuntu. Oh yes. So uma uwona xolela nawe. Hayi cha kezwakala. Hayi no siyabonga lawo mazwi mahle kakhulu abalekile. Bokhuluma ngezulu futhi lesithathu. Ugcine nje uthatha nje le ndaba leyana ukuthi ezulwini lesithathu kunengilosi. Yebo kunezingilosi lezi ezithunywa uNkulunkulu. Azikho kwizulu lesibili. Ngikho sho mina ngikhuluma into engayilethelwayo ngayibhala ngaleso sikhathi. Oh yes. Yeah. So izulu lesithathu iNew Jerusalem la isiya khona. So uma uphenduka kahle kahle ungumuntu fanele uzazi la usuka khona nalawo yakhona. Yes. Ngoba uzodideka endleleni. Uzodideka endleleni uma ungazi la yakhona. Uma ukhonza ufuna ukuthi izinto zakho zihambe kahle zilunge. Zihambe kahle awulamkelanga kahle ivangeli. Ivangeli sikhuluma nge-second life, ngempilo after death. Ivangeli ulamkela ngenxa ukuthi ufuna umphefumulo wakho usindiswe. Oh yeah. Yebo uqhubeke ngempilo after death. Kodwa uma ufuna ukuthi izinto zihambe kahle, ube nezimoto, ube nalokho nalokhana, ube rich uyesatshwe. No, awulamkelanga kahle ivangeli. Oh yeah. Okay. So uma usamkela ivangeli, yamkela uyazi ukuthi la ngiyakhona kuseNew Jerusalem. Ngoba uma ungazi ukuthi uya eNew Jerusalem uzolimala ngenxa yokuthi ikhona inkolo yamadlozi ekhona. Labo bantu okuthiwa ngamadlozi okuthiwa ngabakithi abashonayo ngamadlozi basemlindweni right now. Abakafiki ezulwini lesithathu. Abakafiki eNew Jerusalem. Asikafiki isikhathi sokwahlulelwa basemlindweni. So if wena ungakwazi ukuthi uya eNew Jerusalem
uzogcina ukhonza amadlozi abantu abasemlindweni ozofa uye bafica la abakhona nabo besalinda ukuyahlulelwa uyahlulelwa futhi kanye nabo. Okay. So kungenzeka ukuthi bakhonze ngenxa ukuthi kukhona okudingayo okufunayo usahamba usaphila emhlabeni. Ngoba ziyavuleka izinto khona bayasho phela abawakhonzayo ukuthi bayenzelwa lidlozi futhi ziyavuleka izinto khona. Kodwa bengakhohlwa lokho ukuthi uJesu ku Luka 4 lapha uSathane uke wamlinga. Yes. Uke wamlinga. Ebuyazila 40 days and 40 nights. Yes. Uthe fika kuye wathi ebheka yonke lemibuso emhlabeni iphiwe mina futhi nami nginikeza noma ngubani engifuna ukumnikeza. Yes. Uyamthembisa iphiwe mina ngeyami nami futhi ngayinikeza noma ngubani engifuna ukumnikeza. Yes. uJesu uthi kulotshiwe ukuthi wathi mawungikhuleka uma ungikhonza ungikhuleka ngayinikeza noma ngubani engifuna ukumnikeza. uJesu uthi kulotshiwe ukuthi okhonza ukhuleke kuNkulunkulu yena yedwa. Yes. Kulotshiwe lokho Yebo, encwadini kunjalo. kaMose lapha encwadini kaMose uDeuteronomy noExodus. So ngokunjalo abantu bayadideka abakwazi ukuthi uSathane ngabanikeza noma yini as long as bekhonza bekhuleka kuye. Hey. Abazi ukuthi uSathane ngabanikeza noma yini. Okusobala ukuthi ezinye zezinto thina singacabanga ukuthi zibuya kuNkulunkulu kanti uthi ayisabuyi ngisizwa kuyena. ngabakithi ngiphiwa ngabakithi. Kanti lezo zinto azibuyi kwabakini zibuya straight kuSathane. Oh yes. Uthe mkhonze wena wamkhonza. So ninanzelele ningakhonzi. Ngithanda ukuthi singa ngoba uNkulunkulu la ngibeke khona uyenza ukuthi ngistepe ku situation then ngikhulume ngiphakathi kwaleyo situation. Mangikhuluma ngomuntu omubi nami ngiba mubi bese ngikhuluma ngomuntu omubi. Mangikhuluma ngomuntu olisela nami ngiba ngilisela bese ngikhuluma nomuntu olisela. Ngizwa kahle. So laphayana masingakhonzi abantu abasasemlindweni abangakayifiki ezulwini ngoba abantu bathi labo bantu yiba abasidlulisela imessage iye kuNkulunkulu. Akwenzeki lokho. NoJesu singavula enye incwadi la noJesu nawe uyakhuluma uJohn 16 angazoyela kwiBhayibheli mhlawumbe seduze uJohn 16. Okay sizoqala kuverse 23 sigcina ku26. John 16. Ake ngifunde kulele lesizulu. Ukuze ngingadideki. Yebo. Sizofunda incwadi kuJohn 16. Sakhuluma ngabaphansi la ukuthi abanye bathi abaphansi babacelela kuNkulunkulu. Sizwe ukuthi uJesu Kristu yena ubuya kuNkulunkulu oyindodana kaNkulunkulu uthini ngalokho. uJesu Kristu ku John 16 inhloko yombhalo ithi ukumuka nokubuya kukaJesu kuverse 23 laphana. Ithi ngalolo suku anikubuza lutho kimi ngiqinisile ngithi kini lokho eniyakukucela kuBaba egameni lami ngiyakuninika khona. Nicela kuBaba uNkulunkulu nicela egameni lakhe uBaba uyakuninika khona. Kuze kube kalokho anicelanga lutho egameni lami. Celani niyakwamkelisa ukuba intokozo yenu igcwale. Uthi namanje anicelanga lutho egameni lakhe. Celani khona nizokwamkeliswa. Intokozo yenu injani igcwale. Ngikhulume lokho kini ngemifanekiso. Isikhathi siyeza lapho ngiyakukhuluma ngemifanekiso. Lapho ngingasayi kukhuluma ngemifanekiso kodwa ngiyakunitshela ngoBaba ngokusobala. Then verse 26 engiyiyo ethi ngalelo langa niyakucela egameni lami. Angisho ukuthi ngiyakunicelela mina kuBaba. Niyakucela egameni lami. Angisho ukuthi ngiyanicelela mina kuBaba. Ngokuba uBaba uqobo uyanithanda. Ngokuba nginithandile mina. Nakholwa ukuthi mina ngavela kuNkulunkulu, ngavela kuBaba, ngeza ezweni, ngiyalishiya futhi izwe,
ngibuyela kubaba. Manje indodana kaNkulunkulu uqobo lwayo mayithi angiyikunicelela, ngicela ungifundele yona uverse 26 ngesilungu lapha. Okay. 26, in that day you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you. Yes. Yeah. Isho njalo ithi angiyikunicelela on your behalf. Mhm. But icelani kubaba ngegama lami. Manje Yo, thina yeah. bese sicabanga ukuthi obaba omkhulu bethu bazoya sicelela kuNkulunkulu. Sekuphikisana naleli verse. Yebo, thina sikhona siphile emhlabeni. Yeah. uJesu uyasho la ukuthi ngiyahamba mina, ngiyabuyela kubaba. Ngoba sengibuyelile angiyikunicelela, but icelani kubaba ngegama lami. Oh yeah. Sebenzisa igama lika Jesu uma ucela. Cela kuNkulunkulu. Hey, Yebo. powerful. Yeah, yeah. Asiceli kwabakithi. uNkulunkulu ungambulele ngaleyo nto leyo. Angazi noma ngangena kuyo. Yes. Into yokucela kwabakithi uqale ngayo vele ukungambulela ukuthi kuhamba njani ngendaba yenkolo. Yes, please. Uthi masinga like abanye bathi abakithi basicelela yibo kufanele ukuthi siye ngabo siyocela. Yebo, nami kuke kwafika uNkulunkulu wangambulela lokho. Ngabuza ukuthi uNkulunkulu ngoba uthi wena angithi ngiyasho ukuthi kunokuba nezingxoxo ziba ngaphathi kwami, izwi liyakhuluma uphinde kube nezingxoxo esiyabe sixoxa khona. Yebo. Yeah. Ngibuza ukuthi abantu bakholiwe phela ene bacela izinto zibahambela kahle, becela ebantwini bakibo. Lasethi izwi kimi mina ngizokutshela indaba ngesintu. Isintu mina ngiyasazi, but angisazi ngokusifunda o ngokusenza ngikhula. Azange akhulela endaweni okwenziwa khona isintu. But ngokwanjulelwa nguNkulunkulu ngiyasazi isintu. Oh yeah. Angibonisa ukuthi noma ngaqondana nomuntu wesintu siyaxoxa impela kahle ngesintu. uNkulunkulu uthi ngithe ngithuma uMoses. Ngithe ngithuma uMoses. Ngathi Moses mina nginguNkulunkulu waboyihlo omkhulu, uAbraham noIsaac noJacob. Yes. Ngase ngimthuma lokho engimthuma khona, sengenzela isikhathi. Ngase ngimthuma la engimthuma khona ukuthi ekhulula abantwana bami. Uthe sebakhululile uMoses esendleleni kwasweleka amanzi. uMoses wabuya wazokhala futhi kimi, angithi izwi lalikhuluma nami. Yeah. Wabuya futhi wazokhala kimi. Wathi mina wazokhala kimi mina uNkulunkulu waboyisemkhulu, uAbraham noIsaac noJacob. uMoses azange aye kuAbraham noIsaac noJacob. Oh yeah. And esikhathi likhuluma lelo lizwi uNkulunkulu wathi kimi libomnanzelela uSathane. Ngoba uliqile lidala uyatwista izinto ezingezami azenze zibe ngezakhe. Hey. Wathi uMose azange aye kuyisemkhulu wakhe uAbraham noIsaac noJacob. uMose weza kimi uNkulunkulu waboyisemkhulu, umdali waboyisemkhulu. Yes. So uNkulunkulu esimaziyo thina emhlabeni sonke ngumdali. Yes. Ubaba wendodana Jesu Kristu. Yes. Umdali odala ubaba omkhulu. Yebo. Kodwa thina namhlanje masihamba siyakhuleka kubo baba omkhulu. Eish. O-A no B no C. Baba omkhulu wami ngokulandelana kwabo. O-A no B no C. Kodwa uNkulunkulu uthe masikhuleke kuye umdali walabo baba omkhulu. Oh yeah. So senza iphutha lapho masikhuleka kubo. And mangithi ngiyalandela into yakhona uzakhulume futhi nangezwi ngoba kimi bekunzima ukuthi ngiunderstand, icabanga nje ngoba ngishilo ekuqaleni ukuthi ngisuke ezweni mina. Ngoba ngizoshumayela nje ngisuke ezweni. Yes. Ngihlale ngeke ngakhonza, yebo ngaphinda ahlala 8 years ngingakhonza. From there ngasuka ezweni ngavela ngaqala ukushumayela. Wasenginikeza incwadi wathi iya encwadini kaZakaria. Oh yeah. uZakaria utholakala eshisa impepho esethempeleni ealtar. Kufika ingilosi ithi uzothola indodana okuthiwa nguJohane. Okay. Ingihluphile ngaze ngayenza research ukuthi impepho yayishiswa kuthiweni ngoba thina impepho siyazi ukuthiwa ishiselwa
ababa mkhulu singena kanjani manje tempelini impepho yes ngaze nga research ukuthi yayishiswa makwenze njani ngadinga ngaswela ukuthi ngiqale phinze ngangena uGoogle ukukhuluma iqiniso ngangena uGoogle ngathola uLeviticus lapha na Leviticus 16 ngicela ukuyifunda okay sibona ukuthi impepho kahle kahle vele ishiselwa abantu abaleleyo noma yayishisela uNkulunkulu na into engizama ukuyithola ngoba nami ngaba nalowo mbuzo ukuthi ishisela obani impepho ukuze sizithole nathi ukuthi sihamba kahle o silahlile yes Leviticus 16 evesini sizoqala evesini lika 12 ngifunde nami ngale yami yebo ungayifunda uverse 12 uthi then he shall take a censer full of burning coals of fire from the altar before the Lord with his hands full of sweet incense beaten fire and bring it inside the veil 13 angazi kuzwakala kahle 13 and he shall put the incense on the fire before the Lord that the cloud of incense may cover the mercy seat that is on the testimony lest he die amen asibambe lapho okay kwelami iBhayibheli lesizulu lithi wothabatha umcengezi womlilo ogcwele amalahle omlilo ase-altar yezwi i-altar yeah i-altar ngesikithi sithi ngumsamo yeah i-altar but imsamo namhlanje yenzelwa abantu abaleleyo kuthiwa ngiyabokhulu nabogogo kahle kahle i-altar iwona umsamo yiwo umsamo i-altar i-altar umsamo thina sithi imsamo ngolimi lwakithi yes la bekushiswa khona ngoba siyabona kwezinye incwadi la even kuyo le iyakhuluma ukuthi bekuthathwa izimpongo kushiswa for iminikelo yesono kugezwa izono zabantu abantu mabewonile bebeshisa khona ealtar leyo mnikelo isakhona namhlanje kodwa sihlabela amadlozi kahle kahle umsamo bekukaNkuluNkulu umsamo bengikaNkuluNkulu right ebengakaNkuluNkulu imsamo kushiswa izinyamazana khona izimbuzi kanjalo namhlanje imsamo ikhona but isiguqukile akuseyiyo ekaNkuluNkulu ama-altars lana asemnyama sokungama altars of darkness basashisa izimbuzi behlabela zonke izinto lezi abazihlabayo angazi yini nezinkukhu nani beshisa khona ealtar beshisa bekuphi emsamo thina sithi umsamo ne bekhuluma lezi zinto abazikhulumayo kanjalo nempepho futhi bayishisa lapho kanti kuqala impepho yayivela ishiswa but yayishiselwa uJehova ngoba lencwadi iqhubeka la ithi wothabatha umcengezi womlilo ogcwele amalahle omlilo ase-altar phambi kukaJehova izandla zakhe zigcwele impepho ethaphukayo icolisiwe akulethe ngaphambi kwesihenqo abeke impepho emlilweni phambi kukaJehova ukuba ifu lempepho lisibekele isihlalo somusa esiphezulu kofakazi ukuze angafi okay impepho yayibekwa phambi kukaJehova kodwa ensukwini zanamhlanje impepho siyibekaphi emsamo lapha bayibeka emsamo beshisela bani amadlozi bashisela abantu abasemlindweni right now abangakafiki ngisho ezulwini so umuhambo siyakunkonzweni ukuthi uyahlanganisa wena uyahlanganisa uyacela nasemadlozeni phinde ucele noNkulunkulu ngiyacela ukuthi uncenge inhliziyo yakho iqonde izinto zikaNkulunkulu namhlanje ngiyakhuleka futhi uNkulunkulu ukuthi alethe umoya wokuqonda emibhalo nokuqonda okungokwakhe okuhle afisa ukuthi kwenzeke empilweni niphume kulokaliko ikholo elithi liyakholwa ngoJesu Kristu ufuna ukuya ezulwini abehlanganisa ethi kunamadlozi senzela amadlozi aphindenze into yonke yayisenzelwa uNkulunkulu ikhona eBhayibhelini yayi straight
nakithi uNkulunkulu wayekhuluma ngithi bathi iBhayibheli leza nabelungu ya ngathi nalo uNkulunkulu azange ethule ukukhuluma kithi nakithi wayekhuluma even nasezintabeni abantu behamba besiyacela izulu entabeni ezithile babengaceli kwabaphansi kwakukhuluma izwi becela kuNkulunkulu njengoba uMose wayesenza eseSinayi naye esiyakhuluma makukhona okuhluphileyo njengoba kwakwasweleka amanzi uMose wahamba kwaba nendlala uMose futhi wakhuluma noNkulunkulu walethwa imana nakithi zikhona intaba esizaziyo ngokunjalo ukuthi masokuhluphile izulu lingani bayaya lapho beyocela kucelwa kuphendule uNkulunkulu abamuza umuntu ophendulayo abamboni bathi bayamuzwa uzwiwa yilowo muntu olaleso sipho sokuthi amuzwe njengoMoses akuzwiwa noma ubani akuzwiwa ngabaprofeti no akuzwiwa futhi izangoma no uzwiwa yilowo muntu okhethwe uNkulunkulu ukuthi azwe lo ngaleso sikhathi so kunjalo ufanele sikunanzelele ukuthi uSathane iqile lidala utshintsha noma yini watwist into zikaNkulunkulu twist into zikaNkulunkulu ayenze ngathi izinto zakhe esazi kahle ukuthi izinto zikaNkulunkulu so asibambeni kahle bathandwa benkosi esazi ukuthi amazulu akhona enizulu qala ukulingena uhamba la emhlabeni uhamba la emhlabeni angazisisana ngizosiqhubeke soqhubeka but futhi ngithande nalamazwi la wavulile lapha encwadini kaJohn ukuthi uma ngabe khuluma uJesu uthi abathina abantu sikhuleke yena ngeke asikhulekele uma mina ngizwa kahle ichaza ukuthi yena uJesu azi kahle ukuthi khona izinto esizidingayo ezinye uma ngabe thina ngeke siyicele angeke yena sijampe asicelele thina singacelanga uthi kahle uma sicela kubaba ngegama lakhe then ubaba uzophendula kodwa manje yena ngeke asenzele yitho kufanele senze ngizwe nje lo phathi futhi ngiyibona ibalekile ngoba abanye abantu nje mhlambe bahleli abakhuleki bathembe nje ukuthi hayi uNkulunkulu uyosilethela nje uyakwazi sikudingayo yes uyakwazi kodwa kufanele ucele evele kwazi kodwa manje sekubiza ukuthi ucele ngoba mangabe ezovele azenzele nje kithi thina abantu uzobe seviolate nama rights ethu ngendlela engizwe ngakhona mina iphinde futhi leyo verse leyo ichaza ukuthi masingathumeli uJesu ukuthi esicelele kuNkulunkulu asimthumeli uJesu ukuthi asicelele kuNkulunkulu thina sicela ngegama lakhe Baba Jehova siyacela ngegama lika Jesu in the name of Jesus siyacela awuthi Jesus sicela usicelele kuNkulunkulu kanje ngandlela achaza ngakhona kule ncwadi uthi celani ngegama lami angithi uthwala linye igama lika Jesu Kristu elinamandla celani ngegama lami masingaceli yena yesicelela iba nokho yazi siphiwe into elula kanjani command nje ngegama lika Jesu bakithi awuceli yena ukuthi ayinicelela awufuni imvumo kuye ngegama lakhe no uyicela nje ngegama lakhe so labe ngikhulumela ukuthi nini uzathi yena uJesu ethi sizicelele kuBaba why kufanele ukuthi sicela amadlozi ayisicelela yena uJesu eyindodana kaNkulunkulu uJesu akazalwa ngokwenyama wazalwa ngokomoya uMaria wabonakala sekhulelwe ngokomoya oyingcwele kwase kuzalwa uJesu so uJesu ngumntaka kaNkulunkulu qobo uphuma kuNkulunkulu unguNkulunkulu vele kahle manje uyasho ukuthi angiyikunicelela mina kuBaba ziceleleni nisebenzise igama lami manicela bese siyacela mina ngiyacela ukhulu wami ukuthi engicelela kuNkulunkulu sesi do you think ukuthi engafika kuzicelela bona abantu abasaphilayo la emhlabeni labana abangale abasazi lutho basemlindweni bayazi futhi nabo ukuthi basemlindweni ukuthi thina masempilweni yemvelo asikhona ukubona
impilo yakho umoya empilweni kamoya. Yeah. Ngoba likhona izwe likamoya. Khona lapha ezulwini lesibili. Bona kodwa bayabonana njalo bayakhumbula futhi emhlabeni. Kodwa bakwazi ukuxhumana nabantu abasemhlabeni. Bakhumbula ukuthi emhlabeni sasisenza lokho siwona okuhle babekukhumbula nokungekuhle futhi bazobe bekukhumbula. But indlela yokuxhumana nabantu abasemhlabeni abanayo. Yes. Usakhuluma nje ngabantu abasemlindelweni. Mhlambe ngenzela umuntu ongalazi iBhayibheli at all. Nje uhlangane nale channel wathanda this video. Njengoba bakhona yena abasemlindelweni abasesihogweni besha nabasemlindelweni besezulwini. Yebo bakhona abasesihogweni right now abase Hades. Bayathormentwa. Bayasha lisho njalo iBhayibheli. Yes. Mawungafunda kuMakho 9, think uMakho 9 verse 45 ngale. Iyasho ukuthi kunomlilo ongacimiyo nempethu engafiyo. Kungcono ukuthi uyengena mhlawumbe ungena nyawo. Yes. Kunokuthi ungene uhamba inyawo zonke kodwa usiye endaweni errong enempethu engafiyo nomlilo ongacimiyo. Kune torment lapha kuyathormentwa ukutsha wakhona awupheli. Uyabusisha but uyabutormentwa ulokuhlukunyezwa ngamadimoni ngoba lapha amadimoni asaphila phela. Awakashi wona lahlelwe emhlabeni amadimoni ayaphila angokamoya. Ngithi thina masihamba ngokwemvelo la sibona abantu abayenza izinto zika Sathane sithi lo muntu nomoya umubi nomoya kaSathane o uSathane noma mhlambe sibona ama devil worshipper owabathakathi thina sibona abantu asibona imimoya but basetshenziswa imimoya efihlekileyo imoya yamadimoni. Imoya liyana iphile ezweni likamoya vele. Iyakwazi ukufinyelela ebantwini abashonileyo. Yes. Iyakwazi ukufinyelela. So yiyo ebahlukumezayo bakutorment. Asikafika isikhathi sokuthi beshiswe ngumlilo lobe koNkulunkulu oyisihoko oyichibi lomlilo. Ngikuthiwa kunechibi lomlilo la kuyojikelwa khona ukufa nesine Hades na izofakwa kulowo mlilo lo. Yes. Kwamanje base Hades basazofakwa emlilweni ongacimiyo. Kodwa njengamanje bese Hades bayathormentwa. Kune torment. Yes bahlukunyezwa kahle ngendlela ezihlukeneyo noma ngingazi ukuthi bahlukunyezwa njani but bayahlukunyezwa ngendlela ezihlukeneyo. Engikwaziyo nje ilokho indlela uDivas ayihlukunyezwa ngayo okokusho ukuthi ngoba naye phela uDivas sasemlindweni. Okusho ukuthi uzecela amanzi azothontiselwa elimini lakhe. Yes. Bese kuba yiloko kwempethu engafiyo. Yes. Okubhalwe kuMakho 9. Nomlilo futhi ongacimiyo okuMakho 9. But kungenzeka amadimoni anama plans abahlukumeza ngayo angazi. Yes. Kodwa khona bahlukunyezwa ngisho ukuthi bahlukunyezwa nomlilo ukhona futhi. Ngenzela someone because masikhuluma ukuthi basemlindweni someone might say kungcono ukufa ngiye kubantu bakithi ngiyohlala nabo ngiyolinda nabo than ukuphila la emhlabeni. Nabantu nje mhlambe someone nje ucabanga nokuyibulala uyasho ukuthi ngcono nokufa mangifile ngizoya kubantu bakithi so besiyolinda lapha silinde lelo langa ke le judgment ukuthi umuntu nje akazi nje abe ne-idea ukuthi yebo kulindiwe lapha but mangazange umkela uJesu Kristu ukuyithorment kusho ukuthi uyahlukumezeka kakhulu mawungamkelanga uJesu Kristu. Kodwa ulinde ini liyezela ngale judgment angithi usho kanjalo. Lelo ke mangabe ukuthi futhi waphindwa watholakala vele ungamkelakanga ukuthi uyongena ezulwini usuya ke manje kulela chibi lomlilo ke lengo naphakade ke manje. Okay, sulahlo kwa eternally ke manje. Yebo nami ngeke ngafika kuleso simo se depression ukuthi ngeke ngakufisa nokufa. Ngicabanga ukuthi ngeke ngathinta endabeni yakuqala ukuthi kuye kwaba nesifo esingihluphayo kakhulu. Iminyakanyana ethile. Sangifaka i-depression leso sifo. Ngathola ngasathemba umuntu. Sekunzima kubuhlungu empilweni yami. Yebo. Safika leso simo kodwa saphinda sadlula futhi. Saphinda sadlula futhi. Ngahle ngayeka konke nokukhonza ngingasakhonzi.
hayi safika isimo sangihlupha saphinda sangifica futhi ngo2022 ekuhluphekeni kwami lokho engike ngachaza ngakho. Yes. Sangifica ngakucela ukufa kwangafiki yazangena stress noma ngilala ngadlanga. Ngangena stress kanga kwakufika nje engqondweni yami ukuthi angidli. Kodwa nokulamba futhi yabona uNkulunkulu mayefuna ukwenza into yakhe yayenza. Yeah. Ulambe ucabanga ukuthi ngizofa enokulinde futhi ukuthi sengiright manje I can die anytime. uNkulunkulu noma ngangithatha futhi nokudla ngudingi. Into engifuna ukufa. Sengibonile ukuthi bakhona abantu abangangibhekela ingane zami abazibhekile ziright wena thatha mina kuphela. Yo. Sibuhlungu leso simo. Yeah. I know ukuthi bakhona abanye abantu abakuleso simo khona umunye okwakhuluma kuma comment ku video yakuqala wathi ngihlushwa izikolodo ngize mfise nokufa ngazi nokuthi ngenze njani. Yes. Ingiphathe kabi leyo nto leyo. Yafaka yona depression but ngoya buzenzela izikolodo ngithi. Yeah. Akukho into ongayenza ukuthi ngaphandle kokuthi ubuyele kubantu oyenze kuba izikolodo ekhulumisana nabo ukuthi ubhadala njani. Yes. Yes. Kancane uzame yazi uhamba uyexolisa uxolise ngokudeep ngokuphuma enhlizweni yakho. Umuntu oxolisa deep noma umuntu engaphakama kanjani. Yeah. Ngokomoya phela umuntu omkolodayo uzubuhlungu yaphakama futhi. Noma engaphakama kanjani zama ukuthi ubekezele uzehlise. Yes. Ucele uxolo ucela ukubhadala ngendlela okhona ngayo ukubhadala. Ubuyisana nalomuntu omphazamisileyo kahle. Yes. Uzukwazi ukubhadala ngesikhathi eseright. Mawunakho ongamnikeza khona okukhona endlini. Mbize umtshele ukuthi ungathatha noma yini. Oh yes. Angithi ufuna ukukhululeka enhlizweni unganqabi nezinto nazo. Yeah. Umtshele ukuthi athathe noma yini. Ngoba phela wena ufuna ipeace kuwe. Enengathatha lezo zinto uzoba nepeace. Uma ungenazo futhi uxolisa umtshele ukuthi mayisikhathi sesiright uzokwenza mayengakhona ukwamkela umtshele naye ukuthi enze noma yini. Ngoba phela nokushaya wena wonile umuntu nokushaya yakudeserve. Mkhululu ukuthi mawusizwa ukuthi ungishaye do it. Esoze ngibophise as long as uzoba right wena it's fine. Unikele ngawe. Yes. Kuye umbonisa ukuthi uxolo yaludinga. Unikele ngawe kuye. Ngesinye isikhathi uyakhona ukubona ukuthi umuntu lo uyaxolisa ngempela. Sezefisa ukuthi ngiyenze noma yini. Ekunikeza ichance ukuthi nawe mawusiba right ukwazi ukukhokhela indleko zakho. So ngisho ngithi kulabo bantu abazubuhlungu abacabanga ukuzibulala. Akusizo zonke izinto ongazixazulula uhambe emhlabeni. Noma ngithi ongazixazulula nje empilweni. Okunye yekela nje kunjalo ukuxazulula ukuhamba kwesikhathi. uNkulunkulu uthe singabulali. Kuyisona ukubulala. Yes. Enimozibulalile wena. Usubulele already. Azange usithole isikhathi sokuvuma isono leso. Bakhona abanye abantu ababuleleyo phandle la bavuma izono bathethelelwe. Oh yes. But wena mawuzibulala awunaso isikhathi sokuvuma isono ngoba uyenzile. Yeah. Awusathethelelwa. Ngoba is the last thing oyenzileyo before usifa. Ubulele. Lapho nje akusekho ukuxolile yazi kahle nje ukuthi uye hides. Kahle manguzwa kahle ukuyibulala is even worse. Ngcono akukho ngcono. But kuyezwakala obulelo omunye ngoba usengaxolisa athethelele. But lo oyibulale yena uthi uyibulale yena kanti ubulela umphefumulo kaNkulunkulu kahle. Yebo. Akusekho ngisho ukuxolisa. Hey. Because hambile ya. Ucabanga yena ukuthi kungcono ngalela oyakhona. Yeah. Isipinde singaka Nkosi yami. Ukungazi. Isipinde singaka Nkosi yami ukusuka lawo yazi khona. Ngcono emhlabeni bakhona abazobesha ukuthi sidlule lapho sike sangena kukho ke kwabanje. Yes. Ulokududuzeka. Kodwa musiya lawo ngazi khona. Phela sazi thina ukuthi ngale kokufa kunjani. Sikwazi ngokwanjulelwa kanje. Yes. Noma ngikhuluma kanje bakhona abangakholwayo ukuthi kunjalo njengoba uNkulunkulu eyambulile ukuthi kunje ngale kokufa. Yebo. Abakholwa bacabanga ukuthi bayophumula kuphela. Kunzima ngale.
Yeah. Masubulele siwona okugcina usuzibulele siwona okugcina. Akuna ntethelelo, awunaso isikhathi sokuxolisa ngoba phela ukwazi ukuxolisa usawona. Yeah, qiniso. Mangabe bewutshontsha mawuxolisa uvuma izono kusho ukuthi uyakweka ukutshontsha. Mangabe bewufeba uxolisa ivuma izono kusho ukuthi uyakuyeka sidala ukufeba. Yes. Awusakwenzi. Yes. Ngoba mawuxolisa ufeba kuyefana nje nokuthi uyadlala. Akwenzi lutho. Yeah. Ngakho uxolisa kanjani mawuzibulala? Ngoba phela usubulele. Ayikho into ozoyenza. Kezwakala. So nizama ukubekezela akuzona zonke izimo vele ongazixazulula emhlabeni. Nathi siwonile sihamba nakho sinje so sizalana nje sizovuma futhi phambi kwenu ukuthi sonile siyaxolisana kuNkulunkulu. So uzathi uPaul lokho engikwenzayo angifuni ukukwenza ngenza lokho engathanda ukukwenza. Mhlawumbe omunye umuntu ufuna ukuzibulala nje njengamanje. Ubulawa ufuna ukuzibulala ngoba ukhona umuntu omonileyo. Yeah. Uthi futhi uPaul mayekhuluma uthi futhi lokho mase ngikwenza akusime engikwenzayo ngoba angikuthandi lokho engikwenzayo. Cabanga uma uyenza into ongayifuniyo wena ukuyenza, uyenza into ongayithandiyo, uphoqwa isimo. Yini yenzayo kusho idemoni. Yeah. Idemoni elikulingayo noma eliphila kuwe. Ngoba phela amademoni aphila kubantu. Yebo. So inanzelele yona le ukuthi kunedemoni eselifuna ukuholela ekufeni. Kanti be ungahlala lento le kuhlukumezayo right now ixazulwe kuhamba kwesikhathi. Yes. Noma wena uqobo lwakho uzinikele ngoba ke umuntu ofuna ukuhlukunyezwa. Asifuna ukuhlukunyezwa sikhona la emhlabeni. Nangale kokufa kukhona ukuhlukunyezwa, uhlukunyezwa isihogo. Yes. Ngoba ungathanda ukuhlukunyezwa zinikele wena. Uthi uPaul kwincwadi yaseRomans 12 lapha nikela ngomzimba wakho ube ngumzimba ongcwele ophilileyo uNkulunkulu. Uvuma inkosi uJesu Kristu ibe inkosi yakho. Yes. Masuvumile nikela ngomzimba wakho. Mangabe uyadeserve ukufa awufe phela ubulawe ungazibulali. Uthi ngoba sengenzile. Sinikele kubantu one kubo mabe kuhambisa ejele hamba is fine kuyakufanela. Yebo. Kodwa uvumile uNkulunkulu uphendukile ngithi iqinisile. Uzoba nawe uNkulunkulu mawusiya phambili ngokuhamba kwesikhathi uzokwazi nawe ukululeka abanye abantu ezimene abahlangana nazo ezifana nalezi zakho. Oh yes. But makungasiyo leyo nto yokuthi ngowoni leyo. Kukhona okwenzakaya empilweni yakho akuhlangani lutho. Linda ezinye izinto zixazululwa kuhamba kwesikhathi. Yebo. Hayi cha kuzwakele I think bekufanele siyithintele umoya oyingcwele osifake kule besingazange ngisho nawe into obungazange nje uzuyicabanga nokuyicabanga but ke uNkulunkulu unenhloso ngomuntu obukele right now ukuthi ungayibulali isikhathi sisasekhona themba kuye khala kuye yena uzolenza icebo usukhulumile futhi kwakuningi angazi ke futhi ukuthi ikupho kunye obukuplanile for today I think ngobufakazi especially lo bia buka part 1 siqedile sekuwukuthi nje kodwa ke phela ubufakazi bobe bulokhu buqhamuka as time goes on Yebo. Ubufakazi buphelile ngempela baphela ngesikhathi ngamukela uJesu ngoba ngibe nenkani mina esikhathi eside. Ngingafuni ukumamukela. Ngingafuni ukuya enkonzweni ethi ngihambe enkonzweni ngibona ku useless mina ukuya lapho. But esesondele eduze nami ngidestroy njengokusho kwakho ukuthi ngizokudestroy. Yikho la ngambona khona uNkulunkulu ngasho ukuthi lesi isandla sika baba lesi. Isandla sika baba. Engakusho nje ngafisa ukuthi ngiphendule mhlawumbe ama comments abanye akade bekucela. Athi bekucela ukuthi ngingene kuko. Kunencwadi lapha yana noma kune comment la ethi kukhona umuntu othi uNkulunkulu uyazizonda izembatho namanzi nezintambo esontweni. Kwazoba ne comment ethi sicela usichazele ngokugqoka kwabasindisiweyo kwabantu basesontweni.
ukhona umuntu othe kuyamhlula ukugqoka kwakhona akazi ukuthi ukugqokwa kanjani. Kwaseza omunye wathi usichazela ngokusindiswa nokuthi yiphi inkonzo esindisiwe umuntu usindiswa kanjani. Yes. Ngathi ngiqale lapho phakathi kwezinkonzo kwamabandla. Kahle ngisumuntu oshumayela ngaphakathi ebandleni, umuntu oshumayela ngaphandle ohambisa ivangeli ngaphandle. Yes. Umuntu mayehlabeka ngaphakathi kwakhe phenduka uye enkonzweni. Nami ngibhabhathiziwe ngithi last time ngaphazamisa ukukhuluma nenkonzo embhabhathizwe kuyo. Yikho la kubuya khona lezi nkulumo zokuthi niyagqoka yini izembatho, ingubo zokukhonza, nezintambo nezisebenzisa yini namanzi. Yes. Yebo, izingubo siyazigqoka. Ngizophendula leyo comment nje. Izingubo siyazigqoka. Wasethi lo muntu abagqoka izingubo abasindiswanga. So about izinkonzo uNkulunkulu indlela angambulele ngayo mina uthe fear kimi first of all into ayikhulumayo kimi uNkulunkulu ngesikhathi ekhuluma wathi abantu bami bayafa kodwa abafiki kimi ezulwini. Abafiki ezulwini, abantu bayafa baya esihogweni. Ngisho nabakhonzayo uqobo bayakholisa ukukhonza. Baya enjoya ukukhonza. Kodwa kufeni kwabo abafiki la ngikhona mina. Abaye ezulwini baya esihogweni. Ngenxa yokudideka bengazi. Wasethi kimi umhlaba mina ngiyawuthanda wonke kokukhuluma izwi lapho. Yeah. Ngibathanda bonke abantu. Bonke abantu jikelele ngiyabathanda. Noma abanye libaxwaya lithi izangoma yini izinyanga kuningi but ngiyabathanda bonke abantu. So ngibathanda abantu bonke ngifisa ukuthi nibabuyise bezokhonza mina uNkulunkulu mina ngedwa. Yimi ngifanele ukukhonzwa. So ekukhonzeni la ngicela ukuchasisa ngendaba yokukhonza nje kancane. Ekukhonzeni masikhuluma ngegama elithi ukukhonza. Singakakhulumi ngokukhonza uNkulunkulu. Into sukuyithanda, into ikhonzileyo, into sukuyithanda. Ngolunye uhlobo lokuthi mangathi ngikukhonzile babushabangu. Kusho ukuthi zonke izinto engizenzayo, cishe zonke izinto engizenzayo ezibalulekileyo ngiyakutshela. Angeke ngishade engakutshelanga ngithi ngiyashada babushabangu. Ngisuke ngikukhonzile. Mangizoyenza ibirthday okukhona into enhle nje enzakalayo kimi ngiyakutshela. Mangabambeka kuthiwa ngiyagula ngiyakutshela ngoba ngiyazi ukuthi ngikukhonzile nawe ungikhonzile. Makungenzeka kuthiwa ngiyagula ungezwanga wena ukhona umbuzo ongambuza wona ukuthi usoleni ukuthi ungitshele. Ucabanga ukuthi angeke ngikusize yini? Ngenxa ukuthi uyangazi ukuthi ngikukhonzile ngithi. Masikhuluma ngento eyikhonzileyo sikhuluma ngento oyithandayo. Angena lapho kamanzi kade ebuzwa ngumzalwane laphayana nezintambo. Sikhuluma ngamanzi manje. Nakho konke esikusebenzisayo ngathi ama products wonke esiwasebenzisayo ezinkonzweni. Angithi ngishilo ukuthi mina ngiyastepa in a situation ngiphendule ngiphakathi kwabo. Ukwenzela ukuthi kungabe nomuntu ozizwa ejajwa mhlawumbe ngokwenkonzo yakhe. So lo mzalwane made buza la. Kukhulunywa ngento ezikhonzwe ngabantu. uNkulunkulu uthe sikhonze yena yedwa. Ungazibona sule ntambo ohamba uyiphethe. Okuthiwa le uyiphethe. Awuyishiya ihlukani nawe. Nanzelela ukuthi ukhonza into ezingaki. Ukhonza uNkulunkulu uphinde ukhonze nale ntambo. Amanzi anacala. Ungawaphuza ugeze wenzani noma wenzani. But ungabona usulamanzi akho. Ohamba waphethe. Ukuthi lawa athandazelwe ngihamba ngaphethe noma ngabe kuthiwa athandazelwe ngihambe ngwaphethe usukhonze amanzi awusakhonza uNkulunkulu uthe sikhonze yena yedwa. uNkulunkulu ungazibona usune oil yakho hamba uyiphethe ukuthi awuhambe emsebenzini ungayigcobisanga awusamethemba uNkulunkulu uthemba ioil wena. Usukhonze yona ioil ayikho into ongayenza ngaphandle kwayo.
ayikho into ongayenza ngaphandle kwamanzi. Oh yes. But kukhona lokho ukuthi ngoba phela enkonzweni bakhona abelaphi enkonzweni ngasho njalo ukuthi bakhona abaneziphiwo zokwelapha, hayi ukuthi bayelapha ukuthi bayelapha. Kwenze ukuthi kufika umuntu ethi nyagula manje o umuntu collapsela, kwenze ukuthi umuntu lo ushoda ngegazi. Obviously somkhulekela amanzi ewaphuza engeza igazi. Ngoba noma ungakhuleka kuNkulunkulu okusala amanzi kufanele ukuthi uwaphuze engeza igazi. Angithi ukhulekile wacela kuNkulunkulu noma ungasawakhulekela kamanzi, khuleka kuNkulunkulu ucela ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ukuthi mangiphuza amanzi ahlale emzimbeni wami engeza igazi kuma veins egazi. Engeze igazi libe liningi emzimbeni wami. Angithi yes. Kodwa ungabona usunamanzi akho uhamba waphethe sengisho noma yini. Yes. uNkulunkulu uzowangambulela nomuthi. Uthi ungabona usunomuthi wakho uhamba uphethe. Yeah. Usunesithixo. Konke lokho ngabe ngamanzi, intambo, ioil, yini, anything. Mayekhuluma I think incwadi yamaHebheru or incwadi kaJakobe ethi ukhona ogulayo yini phakathi kwenu. Akabiza amalungu ebandla amkhulekele. Yebo. Emgcobe ngamafutha. Yes. Ngathi amafutha khona kwathiwa yi-olive oil. Emgcobe ngamafutha. Angithi yezuthi uNkulunkulu uyavuma ukuthi egcotshwe ngamafutha. Ikhulunyiwe leyo nto akagcotshwe ngamafutha. Yes. Kodwa la mafutha manje esihlale khona ukuthi ehlale wagcobisa la mafutha no. Amalungu ebandla mayifikile amkhulekele ayenze lokho akwenza amgcobise ngamafutha kuphele engasali nayo le nto leya. Kudlule. Useyikhonzile sekhonzele oil. Angasali nekhonto enahlala iphethe manje. Okay. Nasenkonzweni khona lokho nje ukuthi kuthe kuhlala kunamanzi asesontweni, kunama products asesontweni. Hayibo. Sesikhonzelana ama products kahle kahle uNkulunkulu asimthembi. Okay. Sesikhonzelana ama products. Lokho uNkulunkulu uthe akakuthandi. Oh yes. Oh yes. Yaxolisa ukusho njalo. Manje ngithanda kakuthandi futhi. Usho njalo. Uthe akakuthandi into yenza ukuthi ngixolise ukuthi ngeke ngabona enye insizwa la. Umunye ubaba ngathi ubaba not insizwa. Umunye ubaba nje ohloniphekile. Ethi uNkulunkulu uthe manje abantu bayithatha ngenye indlela mayithi uNkulunkulu uthi kahle kahle ke bokukhuluma izwi. uNkulunkulu ngesinye isikhathi vele usuke ekhulumile. uNkulunkulu akathandi ukuthi kube nento oyikhonzileyo othi mawungezwa mhlambe uphethwe likhanda usuyethatha amanzi asesontweni ahlele la endlini ukhonze wona uthembe wona ukuthi akusiza. Awusemethemba umdali. Khuluma noNkulunkulu wakhuluma nemvelo wathi akube khona izihlahla zabakhona, kube khona izinyamazana zabakhona. Awukhomande nawe ngezwi. uJesu ukhulumile sifundile lencwadi. Wathi celani kubaba ngegama lami. Usho na uthi ngegama lika Jesu akwenzeke okuyikuthi akwenzeke. Okay. So ngokunjalo ikhona enye iphathe engifisa ukuthi ngene kuyo kancane nje. Ngoba sengivele ngakhuluma ngama products asesontweni ngithinte kancane nangale mhlawumbe esibhedlela. Yes. Indaba yamaphilisi ngoba sengike ngathinta ukuthi akuna product okufanele ukuthi uhlale unayo. Bengithi vele ngisazokubuza ngoba uthinta imithi. Bengiseza lapho. Okay, vele ungeneke yeah. Akungabi ne product ohlala uyiphethe ukuthi le insiza makuthe. Bakhona abanye abantu namhlanje abaphila ngamaphilisi. Abasebenzisa amaphilisi empilweni zabo. Mase ngikhulumile angithi ngikhulumile ngama oil namanzi. Yes. Into ezihlala zilapha esontweni kuthiwa zithandazelwe. Kuthiwa zithandazelwe. Kodwa asazi ukuthi angikaze ngene kulezo nkonzo kodwa kuthiwa kunama oil ahlala ethandazelwe. Namanzi akhona ahlala ethandazelwe. Yes. Nezinye izinto amanye ama products nje asuke khona ehlala ethandazelwe. Kuthiwa ngakaNkulunkulu kodwa thina sazi isigodlo. Adlule khona. Okay. Asazi ngoba asazi noma athandazelwe ngempela.
or asedlule kwezinye igodla kodwa noma ngabe thandazelwe as long as uhamba uyiphethe le yanto yeah no okay isinengiso kuNkulunkulu uNkulunkulu isebenza khonapho uJesu uthe ehlangana nomunye umuntu laphana ongaboniyo yeah uthiwa wakhafulela amanzi wenza udaka wamgcobisa wathi hambe yogeza kwaba ukusinda kwakhe yeah kwaphelela lapho akaphindanga ngokwenza azange ahambe esephethe le yanto ehlale igcobisa ehambe phinda yeah yes kuyafana nemithi ikhona imithi engangcolanga ngizofanisa nje ngithi nomhlonyane ngoba besiuphuza ku-COVID oh yes yeah uyawaduma kakhulu umhlonyane duma kakhulu ukuthi yiwosizayo bebesenzani bebeqhuma ngawo bebewuphuza nami angaza ngophuze kodwa bebewuphuza kodwa azange ngawuphuza mina yes azange ngawuphuza ubuphuzwa yes kodwa ubuphuzwa ngabasindiswe nabangasindiswanga bebehamba besiyawulanda egangeni bewusebenzise sometime ongadlulanga kusigodlo thile akusho ukuthi ameyisa uNkulunkulu mawusenza lokho ukulanda into uyisebenzise ingayenzwanga lutho no akusho ukuthi uyameyisa uNkulunkulu uyayithatha uyisebenzise it's fine vela khona ama home remedies angithi noma ikuphi inkinga enkulu kakhulu isigodlo okudlula khona lezi zinto noma abantu bethi izinyanga izangoma izigodlo yeah abazisebenzisayo izigodlo abathwase kuzo izigodlo abadlule kuzo bona abadlulisa khona leyo mithi le isuka isingcolile ngisho negrandpa le ungayikhulumela isingcolile okay ungayikhulumela sicela kuNkulunkulu onguye simkhonzayo sikhonza yena yedwa bengisakhuluma ngendaba yamaphilisi yes amaphilisi bashumayelile abafundisi abaningi ukuthi siwayeke singawaphuzi sithembe uNkulunkulu angikuphiki lokho ku right kakhulu but kuya ngokholo lomuntu kuya ngokholo lomuntu ukuthi umuntu ukholwa okungakanani uma ukulevel kamfundisi ngoba ekhuluma uzwa nawe kusisho ukuthi uwayeke uphinde ukholwe ungangabazi ungawayeka kungenzeki lutho yes kodwa umfundisi ngade ekhuluma bese wayeka enhlizweni yakho ungakholwanga yeah uzofa ngoba ngiyananzelela khona enye incwadi lapha yana uJesu esikhathi ehamba phezukolwandle uPetro wathi nami Nkosi ngingeza yini ngize yini Nkosi makungohamba phezukolwandle yes uJesu wathi waza Petro wahamba uPetro phezu kwamanzi waba nokungabaza wasecwila emanzini uJesu wamphakamisa wathi Petro ukukholwa kwakho kuncane ngiyakuzwa lokho kukhulunywa ngabafundisi bakhuluma besemoyeni and singangena kikho sisizakale singaphili ngamaphilisi but ngokholo oluncane ukholo lethu oluncane luzosilimaza luzosenza sife uma ukholo lwakho soluvuma kancane vele awuphenduki kube ka1 uvele ube nale faith enkulu ikuPaulo ethi okwabantwana like umuntu mase sengumntwana simnikeza okumntwana mase khulile futhi simnikeza okwabantu abadala kuyehlukana ukudla kwakhona so umuntu osesemncinyane ekholweni engadideki ethi kuleya nkonzo kuthiwa singadla amaphilisi no wasebenzisa until nawe ukholo lwakho lube ku level yokuthi nawe usukholwa awusafuni ukuwadla usukholwa kahle usumazi kahle uNkulunkulu okwamanje usafunda hlala enkonzweni ngoba ungalandela ukholo lomfundisi ekubeni wena lungekho kuwe luzokulimaza akube khona ukholo kuwe kube khona ukholo futhi kumfundisi oh yes bese izinto ziyenzeka so nje ukuhamba ngiphethe amaphilisi like banginikezile nje like amaphilisi nje sengiphila ngawo from January to December sengiphila ngawo akushifti uthando lwami noma ukukholwa kwami akushifti ukukholwa kwami kuNkulunkulu bese ngicina sengikholwa kulamaphilisi engiwadla January to December engakusho ukuthi
kunzima kakhulu wona lo mbuzo lo ngoba bakhona abantu abaphila vele Yes. besezinhlelweni zamaphilisi abawoni laphayana abawoni laphayana njalo ngishilo ukuthi okubi kakhulu izigodlo okudlula khona zona lezo zinto amaphilisi ngeke sithi angcolile ngoba akukho mkhuba mawe esibhedlela ungena nje iclean phela mawungene ezigodlweni ezithile ngeke ngachaza ekuqaleni ukuthi ngeke ngafika kwenye indawo ufika ukhumula izicathulo kube khona izinto ezithunqiswayo mawungena lapha ungena ubonana no nurse obonana no doctor unikeza amaphilisi akudlulanga kusigodlo esithile no akukho la kubikwa khona awathandazeli vele usuku sazi ukuthi lento le ngiyokuphilisa isisu usebenzisa leyo nto so lokho akusho ukuthi mawuhamba waphethe usuwakhonzile okay uphendule kahle awusaphili vele khona ngaphandle kwawo kodwa futhi asinanzelela ukuthi ukholo lwakho lungakanani before sikubekisa wona phansi before wayeka nje cabanga ukuthi awangcolanga awadlulanga esigodlweni esimbi uphendule kahle mawuthi indaba inesigodlo anything inesigodlo ukuthi makungadlulanga egodlweni ezithile cha lapho nje ubeke kahle ngoba even nokudla phela ayithi ukudla sekudla every day and it doesn't mean ukuthi mangabe udla every day kusho ukuthi usuyakholwa lokudla yebo so namaphilisi nawo but uyichaze kahle namaphilisi nawo uzowasebenzisa up until nawo ukholo lwakho luze likhule nawo uzukwazi ukuthi ngegama lika Jesu uzuyikholwa lento ibe isambulo lento ukuthi ngemvimbo kaJesu ngaphiliswa and then nawe izozifika lento ukuthi sengiyawayeka yebo yeah ngoba ngize ngafanisa futhi nasenkonzweni takhona ama products asetshenziswa enkonzweni vele ahlale lapha enkonzweni thina abazalwane ngoba siya lapha enkonzweni asikho sure ukuthi lawo ma oyela o lawo manzi adlule phi before ezofika enkonzweni asazi ukuthi athandazelwe njani thina sesithenga nje kuma ushers lezinto siyahamba siyosebenzisa ezindlini but asazi ukusetshenziswa kwenziwe njani okay then ukhona futhi obuze wathi yiziphi inkonzo ezisindisiweyo wakhuluma nokugqoka kwezembatho ukuthi akulunganga ngeke sisho ngoba abagqoka izembatho mabebheka laba abantu abangagqoki izembatho bathi umuntu wesifazana kufanele ukuthi efase iduku maye enkonzweni ufanele efase iduku abakhona ukukhonza nabantu abangafasanga amaduku njengawe nje ufase iduku nje hayi mina nje ngiyalithanda nje inhlobo sidalwa nje ngokudalwa ngiyalithanda noma ngabe ngisendlini uthola ngilifasile abancane kabi abalazi ikhanda lami okay ngiyalithanda nje kakhulu iduku amfuna iqamba manga ngiyalithanda so kuba khonzisa nzima babona ngathi kuphuma phandle like kuphuma eceleni lokho ukuthi umuntu wesifazane uyenkonzweni engafasanga iduku akuhloniphisi nokugqoka kwabo futhi mazingekho ingubo zenkonzo bagqoka ngokuhlukana and umuntu angeke umtshele ngempahla yakhe mayebuya enkonzweni egqoka into emfishane ngeke usho lutho mayebuya enkonzweni egqoka into eshiya isifuba phandle ayikho into ozoyisho ngoba impahla zakhe leziya okunzima noba ngasho ukuthi gqokana into ezingane izinde kuba nzima abanye bagqoka izinto ezikala umzimba kakhulu abanye bazifakela amabhlugwa abanankinga thina esigqokayo ngapha emagamenti masibheka lo lehlobo lokukhonza sibona ngathi akusikho njalo masigqoka amagamenti sabe sibona ukuthi sonke siyefana akekho umuntu ozizwa ehlukene nabanye I remember ngeke ngaya kwenye inkonzo ngesikhathi ngiqeda ukuphenduka manje 2022 ngeke ngahlangana nabanye abazalwana abangi-inviteayo ngingakaya enkonzweni back to la engangikhonza khona before bangi-invite ngaya enkonzweni ngeke ndiqambe bandla ukuthi iliphi kodwa okungaqhokwa izembatho lapho wawuzigqokela nje ingubo zakho zokuswenka ohamba ngazo mina vele ngivamise khona ukugqoka
amarogo kanjalo ngifasa neduku. Yeah. Hayi umfundisi okhona wazwa ngibiza wathi no man. Nawe boqhina njengabanye nawe bemuhle. Hayi man, iphambi senkonzo endisikuthembile wena ngoba ngathi ngifika ngayethula itestimony ukuthi uNkulunkulu ngilande endaweni ukuthi but angikakaye enkonzweni. Ngiyaqala ukuze enkonzweni ngokuzala. Sikuthembile wena ukuthi uzosebenzela uNkulunkulu but amaphamsi azange understand ukuthi anginayo imali yokuthenga amaphamsi ngigqoka ikwayikwaye njengabanye. Ngathi no man uzolulaza inkonzo awuzame. Kwase kumphoqa ukuthi ngoba sibaningi ngayithi mangizoya enkonzweni Sunday fanele ngivakashele udade ngiyocela ukuthi ngicela isicathulo lesiya ngoba siyagqokelana nasenyaweni. Cela isicathulo lesiya. Nawu faka amakwayikwaye. Ngagcina ngizizwa ngiphela amandla sekuphela 2 months ngikhonza lapha. Ngazizwa sengiphela amandla nje ukuthi ish. So fanele ukuthi ngihlupha abantu, mina ngithanda ukuhlupha abantu ngento zabo, ngithanda ukuneliseka ngalokho enginakho. Ngigqoke lento ekhona ekungekho akukho. Ukuthi ngihambe ngicela izicathulo lapha because ngifuna ukuya esontweni. Azange ngithanda uhlobo lokukhonza okunjalo. So ngokugqoka kwethu izembatho sabe senzela ukuthi sonke sifane kungabi nomuntu ozophazanyiswe ukuthi akagqoke uhlale egqoke into eyi1 njengami kwathiwa ngihlala ngigqoka amaphamsi awekho right kufanele ngifaka amakwayikwayi at least ngoba ngisemehlweni abantu. Angithi so suke senzela ukuthi onakho nongenakho sifane. Hayi ukuthi ingubo leziyana kukhona mhlambe la izidlula khona o kunezigodlo ezirongo ezidlula khona no akukho. Then bese kuthi laba futhi abangagqokiyo ingubo zokukhonza bazitshela ukuthi ingubo lezi ezigqokwayo azikho right ngezika Sathani zivela lapho uNkulunkulu ufuna umuntu uqobo lwakhe. Lokhana masingakubheki kakhulu emabandleni uNkulunkulu izwi lithe likhuluma kimi ngizoyi-avoid leyo nto ngizogagasa ngicela ukuthi ningibekezelele lapha amalimi ngizoyi-avoid lento yokuthi uNkulunkulu uthe ngoba kuthi ngisho njalo nami ake ngithi izwi bese ngithi uNkulunkulu uthe ngiyakuthola okay yes laselithi izwi kimi amabandla wonke ngiyawathanda wonke amabandla ngiyawathanda ngawami yebo futhi akhona amabandla enza izinto ezingekho right ebebe bengazi ukuthi benza izinto ezi right sondelani kiwo nikhonze kiwo ikhona enye incwadi kuvele enye incwadi la kuDaniel ekaMeshaki noAbednego noShadrach ababesezweni la kukhonza khona izithombe kukhonzwa izithombe kulelozo. Labana abantu azange besuke kuNkulunkulu bakhonza yena uNkulunkulu abamaziyo. uNkulunkulu ophilayo emdali wezulu nomhlaba ubaba wendodana uJesu Kristu. Yes. Bakhonza yena. Abantu laba abakulelo lizwe bagcina sebebona ukuthi uNkulunkulu walaba abantu uyaphila ngoba namba bakhona ukuhamba phakathi komlilo. Ngoba kuthiwa kwabonakala nowesinye but bona babe bathathu emlilweni kwabonakala nowesi4 esehamba nabo. Babona ukuthi uNkulunkulu walaba abantu uyaphila. uDaniel naye wayekulelozwe. Waphoselwa emgodini wezingonyama kodwa azange zimodle ingonyama. Azange zimodle zamthanda zahlala naye. Ngenxa ukuthi wayekhuleka uNkulunkulu othembekileyo. uNkulunkulu ophilayo umdali wezulu nomhlaba. Nawe akusho ukuthi mawukhonza lenkonzo noma uphathi kwaliphi ibandla akusho ukuthi uphume kilo. Ngenxa ukuthi uzwe kuthwale la ibandla liyenza kahle lela lenze kahle no. Phenduka ukhona lapho uNkulunkulu ufuna wena uqobo lwakho uphakathi wena phenduka. Ukhona lapho wenza into eright for uNkulunkulu ulungisela amadoda amathathu uMeshaki noAbednego noShadrach. Umazi omkhonzayo ukhuleke yena ukhonze yena uthande yena noma ekhona ama products esontweni mawubona ukuthi awekho right qhubeka ukhonze khona lapho kodwa ungawasebenzisa ama products. Wazwa ngambulela futhi ekhuluma futhi ngezwi ethi uyabona akhona zikhona ezinye inkonzo ezilabafundisi abadumileyo
beshumayela ngami futhi beshumayela iqiniso. Kodwa labo befundisi bengahambi ngokuqonda phambi kwami. Bengalungile, bethwele. Akusho ukuthi abantu abangaphansi kwaleli abandla bathwele. Abantu labana basuke befihlelwe bengazi ukuthi umfundisi uthwele. Umfundisi usuke eshumayela indaba zikaJesu, abantu bedideka ukuthi lo mfundisi kuthiwa uthwele but indaba ozikhulumayo ngezikaJesu kwenzeka kanjani. Mhlambe kungenzeka bamsukela, bengamsukela ethwele ngempela. Kodwa abantu bebekhona benjani besindisiwe ngaphansi kwalelo bandla. Bese bephazanyiswa yini ngama products la obumnyama abawasebenzisayo. Engakusho nje ukuthi angeke ngisho ukuthi abantu bengawasebenzisi but cabanga kahle, hluzisisa into esikhulumayo right now. Uyihluzisise nawe ngokwakho ukuthi uzoqhubeka kwasebenzisa o awasebenzisi. Engizokusho mina ngokwami angiwathembi engiwathole khona kuthiwa wathengeni alungile for lina. Azokwenza ukuthi nokuthi. Azokwenza vele khona lokho ocabanga ukuthi kuzoyenzeka ngoba ushilo uSathane wathi uma ungikhonza noma yini oyicelayo ngizokunikeza noma yini, nikeza lo engifuna ukumnikeza. So ningadideki lapha kuyenzeka ukuthi umfundisi nguye ongasindiswanga but ukhuluma indaba zosindiswa. Iyasho enye incwadi lana ngicela ukuyifunda. Ngicela ukuchecka la efonini ngoba eBhayibhelini ngathi izongithathela isikhathi. Ngizoyifunda nje fast. NgoMateyu 23 evesini lika1 kuya ku4. Ethi khona uJesu wakhuluma ezixukwini nakubafundi bakhe wathi ababhali nabafarisi bahleli esihlalweni sikaMose. Ngakho ke konke abanitshela khona kwenzeni nikugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo ngokuba bayakhuluma bengenzi. Babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kepha bona bavuma ukuyifukula nangomono wabo. Zikhona ezinye izinto okuthiwa nizenze but labana abantu uNkulunkulu esikhathi ekhuluma izwi ngesikhathi elikhuluma. Lathi laba abantu ngibaphile isipho sokuthi bephathe. Ngabambulela imfihlakalo yezulu. Kodwa abakhona ukuneliseka ngalaba abantu abazenkonzweni like abanakekela imphefumulo yabantu kuphela. Banakekela nokudla kwabo nokwesisu sabo, bakwenza inzuzo lokho okwenkonzo. So kugcina kusenza ukuthi abantu bephume beyethwala. Mabebuya beshumayela iqiniso impela kubazalwane. Kodwa bona bengalenzi lelo qiniso. Ithi incwadi uJesu mayekhuluma la kuMateyu 23. Okwenzeni lokho abanishumayeza khona. Kodwa ni avoid lezinto bona abazenzayo. Ningenzi njengoba besenza ngoba bona bazonishumayeza but bengakwenzi khona lokho abanishumayeza khona. So yenzani lokho enikutshelwayo. Lokho elikushunyayezwayo ezilongeza ukukhona ezwini ukwenzeni. Kodwa makungekho ezwini mase bephuma eceleni sebesenza okunye privacy ningakulandeleli ningakwenzi lokhana. So enkonzweni ayikho inkonzo esingayibeka obalo sithi le isindisiwe, kusindiswa abantu. Umuntu nguyosindiswayo hayi inkonzo nanoma yipi. Mina ngangena noma kuyiphi inkonzo ngikhonze futhi ngikhonza uNkulunkulu ophilayo. Kodwa mawuzizwa ukuthi usasemusha ekhonzeni izwi mawulizwe phandle wasufisa ukuthi uyengene enkonzweni. Bhekisisa inkonzo ongene kuyo, ubhekisisa ngani ngalokho kuzwile ukuqala ukuthi kuyamecha yini ukuthi ungene kuleyo nkonzo. Uqala ubheke okuzwileyo before uphenduke ngoba kwenzeka ukuthi uphenduke ungena ubufakazi kungekho kuzwileyo. Kukhona okuzwileyo ubambisisa khona bese ufuna inkonzo ozokhonza kuyo. Ungathi ufuna ukuthi uyekhonza la engikhonza khona mina. Kungenzeka ukuthi mina ngikhonza la engikhonza khona. Abafundisi bami ngiyabezwa bashumayela kahle. Kodwa ngikwazi abakwenzayo private futhi angikudingi mina. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu engimkhonzayo ngiyamazi. Ngizohlala ngikhonze lapho.
Angeke uthola inkonzo kuthiwa kukhonza abantu abalungileyo bodwa. Mm. Singabonakala silungile emehlweni abantu Yeah. kodwa thina siyazazi ngaphakathi ukuthi Ukuthi unjani. nginjani, ngiyazazi Hey. ngaphakathi ukuthi nginjani. Ungangibheka ungibone ngilungile but mina ngiyazazi ngaphakathi ukuthi nginjani. Yes. Ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu maye ngafika ethi mntanami ngizokulanda namhlanje. Ngingaxolisa. Ngithi Nkosi ngicela unikeze 2 weeks kuphela ngilungisise. Oh yes. Ngenxa ukuthi wena ungazi uzothi lo muntu ulungile. Yebo. Kodwa ke asilungeni and ekufanele ukuqonde futhi ukuthi uSathane uyakwenza konke okwenziwa uNkulunkulu ngoba siqale endabeni yokuthi uyakwazi ukutwista. Yeah. Utwistile zonke izinto ebezisenziwa uNkulunkulu. Yeah. Thina sazithatha njengokuthi besenziwa ngabantu abamnyama. Okay. Izinto kufanele sizenze but uNkulunkulu kwambulile ukuthi zonke lezi zinto bezisenziwa abantu bedumisa bekhonza mina bengixolisa bebuyisana nami ngoba incwadi ekuziChronic 26 inhloko yombhalo ithi uZiya ubuyisana noNkulunkulu. Izinto ebezisenziwa abantu bebuyisana noNkulunkulu izinto esizenza namhlanje emsamo. Impepho ebishiswa ngabantu bebuyisana noNkulunkulu yiyo esishisa namhlanje sikhuluma nabantu abaleleyo. Yeah. So izinto kufanele sizinanzelele zinezo sihambe ekukholweni ukuthi singadideki. Singadideki sizame nje ukuba sendleleni eright nezinkonzo futhi mazingasididi asikhulekeni uNkulunkulu ophilayo la okhonza khona nawe ku right phenduka umbuso wezulu usondele uzilungise wena. Okay. Uzilungise wena ungaxwayi umuntu ungaxwayi amabandla ngakaNkulunkulu wonke. Yes. Just nje ngicela ukuthinta kancane nje abantu bazosifundela isikhathi sihambile ngiunderstand nami sengibona sesikhulume kakhulu. Yeah. Bazosifundela kuSambulo 2. uJohane uthini uthi kulotshelwa ingilosi zamabandla. Oh. Ingilosi yaseSedusi yabatshela okufanele bekulungise lapha. Yes. Kwelinye ibandla futhi ebatshela okufanele bekulungise. Yes. Ezesho kwelinye ibandla ethi nginaloko ukuthi ulekile uthando lwakho lokuqala. Kodwa ngithi lungisa lawe owekhona. Ubuyise lokade ukwenze kuqaleni. Amabandla wona aright uNkulunkulu uyawathanda. Yes. Kodwa balungise ukuqhubha kwabo ukuthi baqhubha njani bafundisana abazalwane. Oh yes. Belibandla. Aliqonde okaNkulunkulu ibandla lilungise khona lapho ibandla lingakhona ukuqonda okaNkulunkulu wena self yenza okaNkulunkulu okufanele uNkulunkulu. Ungalandeli ukuthi ibandla lenzani alenzini, ungabuzi mina ukuthi liyasebenzisa ama products athize angathize alwasebenzisi. Mina ngenza okulungele mina umphefumulo wami. Ngisindisiwe ngenza lokho okufunwa uNkulunkulu. Noma ngabe khona ama products esontweni angeke ngiwasebenzise. Yeah. Mazi khona izembatho futhi bangafuna ukusigqoka angisigqoki kodwa mina ngiyasigqoka. Mina ngiyasigqoka. Yeah. Ngoba nginazo impahla eziningi. So ukuchange every Sunday angikukhona. Okay. So ngiright ngalesi esi1 angicabangi nje makushayila ngalesonto. Gqoka ingubo yami yona la yi1 ngiyankonzweni every time. I know ukuthi ngayithungisa yafana nezabanye ngayigqoka ayidlulanga kwesigodlweni noma isiphi. Yeah. No. Yeah. Right nje. Hayi cha sabonga kakhulu. Siba kakhulu ufakazi obulethile mina akuzwile engakusho nje kumuntu mhlawumbe ofuna ngempela ibandla leqiniso mina ngasho nje ukuthi bafuna ibandla leqiniso lona likhona. Igama lalo nguJesu Kristu. Yebo. Khohlwa ke nje futhi alikeke elinye ngaphandle kaJesu Kristu bese kuba wena ke umuntu ngoba umuntu yena self uyisonto uyishilo leyo. Amen. Nje omunye nomunye uyisonto sekuwena ke njengoba uyisonto wena ukuthi uyilungiselele ukuba right phambi kaNkuluNkulu. Hayi cha kuningi nje sekusharile namhlanje sibonga kakhulu ngibonga nane ukuthi ufike
ngiyazi bazojabula futhi ababukeli kakhulu ongakamamukeli uJesu Kristu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakhe. Ngiyakucela ngiyakuncenga namhlanje kuseseyinamhlanje yamukela uJesu. Ungalindi kuze kube kusasa ulazi ukuthi lofika noma ngelifikeni, kodwa isikhathi esikhona iso lesisamanje. Sesiyayivala ke for today. Angazi noma unamazwi futhi okugcina bese siyakhuleka and sesathatha isithathe izinto ezinenganyana saphinde sathatha nephathi yokuthi umuntu makangazibulali. Mhlawumbe basingena emkhulekweni engazathi ngangena naleyo phathi leyo kubanqosela abantu abadlula ezimweni ezinzima. But nje asiqale ukuthi unawe namazwi okugcina. Ngiyabonga isikhathi sakho baba Shabangu, ngizocala ngibonge nje. Ngibonge isikhathi sakho ukuthi uthatha ithuba ube nami sixoxe, siluleke umhlaba, sikhulume nomhlaba, sikhulume lokukhulunywe yizwi likaNkulunkulu singekwazi thina, kodwa yena ekwazi efisile ukuthi kufike kubantu. Engufisayo ukuthi makufika kuwele enhlizweni zabo, kuhlale bekubone kubukile, besinde ngakho, mase bezwile futhi bengahlali nakho. Yes. Bengahlali nakho, abaphumele phandle. Beyabele abanye, liveze izithelo zokuphenduka ngoba ezulwini singena ngezithelo. Uma ungenazo izithelo awukwazi ukungena. Ningacabangi futhi ukuthi izithelo yikuphatha, yikushumayela, yikuprofeta nezinye nje izithelo zikamoya. No, izithelo ikwenza okuhle kubantu. Ikwenza okuhle kubantu, kurepresenta uNkulunkulu uhamba emhlabeni. Ngiyacabanga leyo ndaba sizokhuluma next time mangibuya, sizokhuluma futhi ngendaba yazithelo zokuphenduka, ngoba into engizwe yehla njengamanje ukuthi ngikhulume ngayo. Ezifunwa uNkulunkulu masihamba la emhlabeni. Ningalenzi iphutha lokuthi masuzwile bese ukhela isibani sibeka ngaphansi kwetafula. Sokhele isibani sibeke phezulu kwetafula, sikhanyisele wonke umuntu. Yes. Ngoba mase singasakhanyi kuba yinkinga, ufihle izithelo uzofika uvezani phambi kaNkulunkulu. Uzothola umvuzo ongakanani, umvuzo onjani mase sidlula kuleso sihlalo esike sakhuluma ngaso. Yes. Ngoba wonke umuntu kufanele ethola ama prize. I prize uyithola ngalokho okwenzileyo. Uzofika uthi wenzeni wena? Yebo. Ziphe nawe itask yokuthi uphume uhambe nawe ushumayele ngokwenza ngenkambo yakho. Hayi ngokukhuluma ngamazwi njengami, ngoba sokungenzeka nyakhuluma ngamazwi kodwa ngikwenze konke lokho engikwenzayo. Shumayela ngenkambo ngokwenza kwakho, kuyinshumayelo enkulu kakhulu. Yes. kuNkulunkulu uyadunyiswa. Izingilosi ezulwini zijabulile ziyamdumisa uNkulunkulu, nabantu emhlabeni siyamdumisa uNkulunkulu masibona okuhle kuwe. Yes. Siyadumisa uNkulunkulu masibona izenzo ezinhle zokuthela izithelo zokuphenduka zisenziwa kithi, uzenza wena. Kithi sihambe emhlabeni. Siyacela ukuthi maniphumela phandle la usuzwile, isibani sakho asibe phezulu kwetafula, ungaxwayi abantu. Yes. Ungasho ukuthi angiye ebantwini abanje ngoba abakhonza uNkulunkulu, abahambe ngobuqonda. Bazobona kanjani ilight ngoba wena usulifihle ngaphansi kwetafula? Uphuma uhambela abantu. Yeah. Isibani sibeke phezulu kwetafula sibona ngabantu bonke nabo bephenduke bemazi uNkulunkulu, ngoba kube umusa ukuthi wena umazi. Yes. Nami kube umusa ukuthi ngimazi. Iyabela ngesihle. Ayi. Ngiyabonga. Amen. Siyabonga. Singakhuleka sayivala manje for namhlanje. Amen. Amen. Ngizocela sithandaze. Yes. Baba Jehova, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, siyathandaza sizithoba ngaphansi kobuso bakho. Usezulwini inkosi, thina sisemhlabeni. Siyakukhothamela Jehova, sikudumisa sithi uyingcwele Baba. Amandla ngawakho nombuso wakho nobukhosi ngobakho. Sesikhulumile izindaba zakho Jehova. Siyacela lapho kunamaphutha khona ulungise, wenza ukubana abantu behlolisise inkosi, bese benza okuright okulungele bona, okulungele wena Jehova, okulungele umbuso wezulu Baba.
benze Nkosi bephenduke ezonweni zabo, bephenduke kokuba ade bekwenza, besuyenza ukuthi becaciseleke Nkosi ngalokho abakuzwileyo Baba. Yethula izambulo Nkosi ngobunengi, bayambuleleke belapha abahleli khona. Umoya ukuqonda imbhalo siyawukhulekela ngalesikhathi ukubana uhlale Nkosi yami enhlizweni zabo, bengalibali lokho abakuzwileyo, njalo bekulandelele bekuzwe, bengakukhohlwa namhla kuze kube phakade Baba, belokhu bekukhumbula lokho abakufunde namhlanje. Yenza inhliziyo zabo zibe umhlabathi ovundileyo Baba, besuhambela kulabo bonke Nkosi abathwele ubuzima, abazi ubuzima la abakhona, abafisa ngisho ukuzibulala. Jehova, iba nabo Baba, ubaduduze Nkosi, ube nabo Nkosi yami kubo bonke ubuzima namhla kuze kube sekupheleni Baba. Ubanikeze Nkosi amaplani Jehova ukuphuma kulobo buzima Baba, bayithulele imithwalo ebasindayo Baba. Wenza ukubana Nkosi bekubekezelele, bekwazi ukuthi uthembekile wena namhla kuze kube nini, bekwazi ukuthi bakhona abahluphekileyo phambi kwabo, bakhona oJobe babuthwalile ubuzima, kodwa babekezela kwaze kwaba sekupheleni. Jehova, ngiyakucela Nkosi ukuthi ubamkele bonke abaphendukayo, bamkele bonke abasindiswayo, uthele umoya oyingcwele kubo, uhlale kubo, bengabi comfortable Nkosi ekoneni Jehova. Bakhumbuze njalo izikhathi zonke Baba ukubana manje sebesenza okurongo, manje sebesona Baba. Bekhumbule, bekwesabe izikhathi zonke, behlakaniphe, beqedisise, bekwazi okungokwakho Nkosi, bekwazi futhi nokaSathane Baba, bekugweme izikhathi zonke, bedumise wena namhla kuze kube phakade. Ngiyathandaza Baba, wena mnini mandla wonke, somandla Nkulunkulu osezulwini, thina sisemhlabeni sizokudumisa njalo namhla kuze kube nini. Iba nathi Baba, sikhulume izindaba zakho Baba, nale channel esikhuluma kuyo Jehova ngiyithandazela. Ngiyacela Nkosi ukubana uyihawukele ngakho konke, ubheke konke Nkosi okushodayo Baba, uthumele izingilosi zakho Baba, ngoba wathi singeni sizihambi, zikhona ingilosi ezihambayo kanje emhlabeni. Ngenxa washo ukuthi Baba ukuthi abanye bangenisa izingilosi bengazi. Ngiyakunxusa ngikucela Jehova ukuthi izingilosi ezinjalo ngiyazinxusa kule channel Jehova, ezizosiza Baba ukubana ikhuphuke iphakame Baba, ibe yilolo hlobo Jehova ofisa ukuba kube yilona simakade, ngoba ziyethulwa siyafundwa kuningi Nkosi kulindawo. Siyacela Jehova ukuthi wenze umusa wakho kuko konke kwenziwe ngentando yakho, njalo sifunde ukuningi. Siyathandaza Baba, usihawukele namhla kuze kube phakade, singabantwana bakho. Siyabonga Baba, amen. Amen.